Maldives food carnival laki miyahar mi bevani hatarwana fahara ade mi carnival warang hasa war gina goy gotu mi fanara sol satara asharaga kuriya midani haviru hatarakum feshigen reganu 11 gadi sadis fahegge niyala den mi harakatuge emme fahuge maulumati befna alun beenoni hama sida mastarun genesten ehemi ma think ge faratun coordinator show alugana ekika miwakato mitay bahunna vishwa assalamu alaikum kinetto welcome assalam all good how are you guys hama wara rangal shuwa koba kita stall ebohori mita we have a total of 105 stores food stores creative stores sponsor stores you guys should all come here so many food items here ehema wara gina adadeke kaabotaka te ebori sateka first stall ebori mitanga ehema ma aadage kamen no mikede mi intizam kuri koffa miyotti kihine astu kom bay guligen mikam mikurani this event mul event ekome hingani think faratun think associates with the title partner Shisha and then the premium partner MIB and as well as Dirago kuriya miyoti hafta bandu ehema hafta bandu terega konkabetto timannamen kurani mi suwalu kuran tibi belun terinna jawabes alwan men hama ebe koba ba jawab ki hafta banduga mi kaaniwa mi mahasama itura kulagada waanekam almena habaru libeti shuwa ekan alwan yagin koddeva ade hafta band terega algaman ge sad entertainment ge fun zone MIB binga zone adventure ge zone ade iturum bodu bero performance ta ka all musical shows emena gandana den kihawarege taruhib libamum midani miyadum feshi feshi kame hema miyada kihine taruhib it's getting better and better by hour baru me from every age categories joining the foreigners Maldivians and people from everywhere they joining so it's going really good better rangalam me urakame Zaishan mihini miharu tomorrow island den kuruko tomorrow land aves kidane hame ehaves tanavas ko mitan fennani eka mitana ki ko ba kan zaishan beenu ve olu filwalan ehema yasin ame badakoni yasin ko ba tomorrow island ge ruha ki ko ba mi kon tanet aslo me as tomorrow island Maldives minnali boda ka kuda kudinna sha den youngsters plus them family hemmen hama as maja kolla me inna arcade tanege gotu plus canteen ka ekko minnani adi hama eki kahala rides taka etche hunnana misalaka kala beer tantana gosla hame datur kolla hame danin to arcade etche kolelam me hama etche me hanu mitano uriya kudinna sama kolelam libeka gotaka mene adala Maldives food carnival ga world cup ke 4 events bara bodang isas koreve alwan menna miharu sama world cup ke lava imum dani den alugod mehiri tomorrow land namaka kiya tanaka wade tomorrow ke mane ki madama ehme mustaqbal bara bodang alugod waza koreve tasawwur koreve mitana ngama den alwan libiche kaam ve secche de me ifage miharu tibe fulna akiga tomorrow land madame mustaqbalan hama datur kurawa ade alwan akiga hama wadannawa mitaga hama tafatu eki හරකඇත්තන් එබෝරි කුඩකුතින්න කමුදා ගොත මිතම් බට්ටන් කොෆ මිහිරි දැන් වරගෙන අද දෙක කුඩකුතින්වස් මිතාංග අරකඇත්තරි වේ එබ අලවඩන් එබ ෆෙඩේ මන්සර් දැන් මිතාංග ඩිස්කෝ බෝල් එව සරකොෆ මිහිරි එහෙම මිහිසාබන් ඇස මෙදුක හුට්ටුනීම ආම වර ජෝෂා ෆෝරින් ෆොරිගෙව්වා මාහවලෙන් අලවඩ සිෆවණි දැන් ඒකාල ගොතක බට්ට කොෆස් මිතම් මිහිරි දැන් අලවඩ මෙන් හම ඉතුර මිහෙ එතරය දිය වරකන් අලවඩන් හීවණි ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬෑ ವರ ಬೊಡುವೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಕುರಿಮಗು ಸಿಫವಾ ಗೊತಶೆ ಮಿಹಿರಿ ಮಿತಡುಗೆ ಕುಲತಕ ವಸ್ತಕ ರಹತಕ ಮಿಹೆಂಗೊ ಸುರಿಹಾ ಕಮೆವೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಕೇಡ್ ಕುಡಕುದಿಂ ಕುಳೆ ಹಿವ್ವಾ ಕಹಲ ಗೇಮ್ ತ ಹುಣ್ಣ ಆರ್ಕೇಡ್ ಗೊತ್ತ ಮಿತ ಫಾರ್ಮಾ ಕೊಫ ಮಿ ವಾಣಿ Maldives food carnival ga hame kani kaabotaka tige tajriba ekanje no inge to hama ehen kantatoge amali tajriba wes tibe funa libadana wani den crossroads sum wes wani mitanuga stall e gaim korava fehemi me stall ge emme fahoge maulumat tibe funa genesimetta kaalwanda ekika farhad badal kola farhad assalamu alaikum wa alaikum assalam kinetto barabar kinetta hama barabar den crossroads ki almenge divehinga wara meduga wara mashhur name den crossroads sum mitanuga konkametto kurawani ad alumen hama brand visibility inge to alumen ki den malia carry e sarahad dego destination ek kamun alumen salumage mi brand visibility ga mi koluga mi baveri me mitibe ege tere alumen hard rock sile gon ad alumen ge outlet takuge hama libi wadannawa menu ge libi wadannawa kaabotake mi kolun hama try kollumuge fursatu libila wan hama mi kola wadan hama be fulunna hama crossroad ge libe menu ge takete mi kolun so alumen mi hulumale ge mi central park on hama crossroad ge experience me tibe fulunna me for ko deni me food carnival ge tere
ෆෑතුක ආකම තජුරිබා කොරන් ලිබේනි මද ෆහරයකද දශන් මිරුණි පෙඩල් ටෙනිස් තජුරිබා කොල්ලවගේ මි කානිවල්ග මි ෆුර්සතුස් මෙති ෆහිවෙ මුෆීදු අලුන් මෙන්න කියා දෙවාන මි කොබාක මි කුලිවරකී දැන් සයිලගොන්ගේ ෆරාතුන් ඉන්තිසම් කරවා කම මි කොබ මි කොන්කම තස්ලා me anahe pedal tennis ki me miyogutu duniya ge emme rapidly growing sports ane Europe ge gina gamta ko warang hama popular then Middle East ge wara popular Dubai Doha ka tantak city ta ko wara popular me har Asia ge mikuli war warang ane rapidly hama growing parave rajya ga hama ekani Dhivehi nan accessible wa gotak तैयार करे फवा अनि मी पेडल टेनिस कोर्ट की साइले गुण के मेरा कोर्ट ते मितांग हम दिवे हम बेनु इरो गोस कोलेवे गोत मेoti परंग एफोर्डेबल पैकेज तके हुन्नान हदा हम मी अने मी कोलिवार की अस एम्मे पोडु बेनुम की मी कोलिवार वा फायदा की असलु एकदा ಕೂಡ ವಗುತು ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀಹ ಬೇಣವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಗೆನ್ ಲಿಬೇಣವಾರ ಕಾಕನಕ 15 to 30 ವರಕ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೆರೆಗ ಎಮೀಹ ಎದುವಕು ಬೇಣವ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಿಬೇಣ ಎಮ ಏಯಿ ಅಸ್ತು ಮೀಗೆ ಎಮೆ ಪොඩ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಿ ಅಸ್ತು ಕೂಡ ವಗುತು ಕೊಳೆಗ ರಂಗಳು ಸಿಹತೆ ಗೌರ್ಮಟಕ ಕಶ್ರತ್ ಕುರ್ಮಗೆ ಬದಲುಗ ಹಮ ಕೊಳೆದಿ ಮೈ ನಿಮುನಿ ಹಿಸಾಬಂ ಎಹಾವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಮೆ ಮಿ ಕಮ ಕಿದೆನ್ ಅನೆ ಮಿ ಕುಳೆನಿ ಹಮ ಗಾಗನಕ ಟೆನಿಸ್ ಕುಳೆ ಕಾದ ಗೊತಕ ಕುಳೆ ಎಚ್ಚೆಮಿ Maldives Food Carnival before the befunda mi genesteni shisha in isnagagen den shisha in hama yaginum wes warang hasa promotion take warang hasa offer take inam take dukolla mani nimma faden ehme me maulu mat tibefuna genesten beno alon benmen no alon ge dolun ewaka tibefuna genesten alon benen hama sida shisha ge faraton ali ahsam miri emme faga maulu mat dewa tayyar ko ba ahsam kinetto dani mi carnival adu war rangol ko meharo edani algon menge ane mi stall ga hama sales taka tantata kuriya gendane games ta wese ba kuriya gende den algon menge emme bodakama mi faru miati hama grand giveaway sakale eba ane giveaway kollan QR hama scan kolla fa ane Honda cycle ka ki selfie ane gima entry wela fa cycle ga hama giveaway entry there den mi carnival ga warang hasa sakale ge wahaka mi den me faha kori asam den mi sakale ki kiha warege sakale to be sebeje he alun men olum filwalen erunta shawgweri kan ufedeni itura mi carnival an asa e vidalu kanka furi hema koffa mi cycle hod mehema konka cycle to mi faru du kollani mi faru giveaway cycle ka mi deni Airblade 125 ge special edition cycle mi hama dehas sabbi hoge emme faho Airblade cycle hama special edition ga di kalkudaga cycle e hama Dhivehi rajyege urihame sama emme lobe kura ane kura kuda do so meeti hama mi mulin free ko giveaway ga de cycle hama den kinetto tarhib sifa korawan miwagoto algon menge hama stock ta warang awahang husomun dani hama wara demand bodu cycle algon men hama a shipment awma ekiga algon men clear ko cycle mi hama giveaway taka algon men erun cycle ema mi hama fude waraka demand bodu cycle